یکتر ناسینا گروپای ناساندنا موزیک و فولکلور کردیه بو ولات دی ایدی پیک و جیان الوری دست بید کتن دماغ موزیک هبیتن. و کلتوری ما ازیانه ام ازدی هشماینا و ام ازدی کلتوری و دیلان و شیخوی غصن نشا خلق گید کی. در واقع فرهنگ مردم کرد بیشتر آشنا شدن با گویششون، بیانشون، حتی غذاهاشون، آداب و رسومشون، از نزدیک مردمش رو دیدن و مهربونیشون رو. هر ئەوەنە کە تیپەکان لێرن بەڵکو میوانێکی زۆر لە سلێمانی لە هەولێر و لە زۆربەی شارەکان دێن بەشداری ئەو فستیڤاڵە ئەکەن.